ayikho nje so ngingazitshela ukuthi mhlawumbe ngenza okunye okuphumelela uzaba right kanti sengingena indlela errong. So ukwakho njena Lodge. So what's going hayi ngicabangile kahle kahle ngangakhonjwa ngesathi kodwa ngicabanga ukuthi wabana ngikhonjile wona ubaba umthini ngoyizekhombisa umfazi wakho awalalanga bonke okhombisana mina ubuhle khona yikho ngayifaka edala ukuthi ngoba ngabona ukuthi kuba nzima kimi ukuthi ngimlande sengiyagcina sifike ezingeni elingisiyo so idalelo lemele ukuthi yena engangiphethathini ngoba wayeyinkosikazi wakho wakhombisa unkosikazi wakho ngathumelana October 26. October 1. September. October 26 October. No, it's Ban mama Charlton Road. Badaro amalo fungo muzapho training ndawo yokumufuna abantu abangu5 WhatsApp uyabona mfana ntomba nizora Malanga. sikhona Malanga na lo mabochiso Mawuchiswa Thomas Mazia. nengo sabona yabujojo precious precious ethunyipilo Tong Shelton man. Charlton Road ngimama ngani. Yeah. Mama lelo Thomas Mazia. Yeah, but Thomas man. Mazia. Ora hlala phansi. Sumambuzo. Lógico. Simthini nazo umazi yaselapha. Simthini. nakho into engibona ukuthi ukhona ngibona angihlala ukuthi ngisebenza. Awuhlala ngani?
Ngayimali ngoba hayi kanti la ukishimile manje ufuna uhlala ngemali mina ngalimali lokukhuluma imali ngemali hayi ngesifuyo sisifuyo bani ngayinkomo into ngayinkomo into kona wabhatala inkomo ezinganayo yebo bhathelekalalanga la wakhuluma ukuthi walalethe engakwaziyo kodwa mina sengisho ngenkulumo ezazikhuluma kwangicabangisakhuluma ikhuluma kanjani actually indaba yawesixoxa ngoba kunemeseji ayengithumela angaphi but ya umama yacho khona message lo ukuthi hayi usapho lento lo uzukhonje yeah ngini ungabe khama masukuma mbalo wakho lapha oh wena ka ngapi lapha headquarter elikona uhonondo yiko uhonondo la nisafaka induna enjanyana lo nyaka ya umfana okohlaba ngani ubaba kahlaba ngani lo uyisomncane wena ye laba phela abazulu bethu laba babe ngakufuni lo babe sithi wayele sandla yale umgamisa asike baleka lo useceleni kwakumangwele bozi lo umuntu akafipi ngihamba ngangigcoka uzulu awukuza be wayethu njani umntana ka hayi yena uta amakiwa ngale lapho kolemkuzu kola bayofuna ukumfaka elokuze bamslice ngomtshina womkuzu lwana umkumzana phela ngiyabona umfazi wayesende indodalo zakhombela ukuthi hayi nxa ukwanisa buya sikholisana lapho lo usitsho ukuthi lo yesebuza ukuthi kanje wathi ungafika ePreston of unganani ukufika ngaphi khonyimi mina khona mase uqaleni khona ana kwaba liphutha ukuthi ukuba wayevuzi but wena mama yakubona ukuthi ubabazungenze etotini yakubona athi ku-right hayi because wena phela ngezakewalo kuzona ukwazi ukuthi le ndoda uyakwazi ukuthi le ndoda wona uphendule kumuntu namba khathi sesimamile ama-message ngamanye kakhona kahlakukaukuthi kabona kuhle kumancane bathe ngiyibonile ngena le ukuthi lo wathi nguwatsho inamba zakho othi sikholisane nguwe so ngiyabona ukuthi ukuhamba njani kodwa kuyekwenza ukhayeleliyo mama wena oba ngumuntu ozibambileyo ulabantwana ngiyabo manje ungazukaliyo lo mntwana wanye nazo ufana ndoyise kangaka alaba lamakhanda amakhulu laba komlojo laba awumbona ngombi umfalo lesamthoyisa lapha ozala ngumpofu la khathati umfowabo yebo mfethu awubona ukuthi ufana labo mnqobile unibaba umphevi bitholi kusafunda yiba balwana beve ba lo ngaphevi ngaphevi hayi sisi wena siphathi njengenkosi la alright Thomas ona siyabhatala imbuzi ezintathu
la 28 imbuzi mbuzi then usiyabele one imbuzi yedala ukuthi zingu4 yekukhombisa umfazi womuntu uyokuphini lo Cape Good Covenant sezwana yeah sana ba Besayine la. biza la abamundu Abakundumo. Basitse bona. Ela itembo. Ore bayitembela ino lawo lobabo. Ino bani? Ino yela ko ino Khulundumo. ukoni. Uyino khona? Umntu Sebuyile. kandumo ke. Ukoni. no bisayo Nguyete njira. Ebopisa bani? ino ukuthi wathenga Wathenga system. umuntu Watenza zonke izinto, watenza lezenze ngali, ithenze yona la udoti uyile njani. Umtati sekwini. Zali submita ngestate. Bengihle nje. na